Murda atamdan үйренген. Atam komuz kişile. 7-8 yaştan başlap komuz үйреніп, кейін ес тартып қалғанда қызығып, оғы бетер қызығып жүріп, komuzdu таштабай үйреніп, кейін 85 жылы өмөкө кабылданып қалдым. Birinci ustadım atam bolsa, ikinci ustadım Mehmet Ölemiş boldu. Oşonda 86 жылдан başlap Mehmet akemen үйреніп жүрдüm komuzdu. Oşonda varıp otup жүрүp, кейін мектеп окудук. Чуңжанда ажуан окуп алдык. Андан кийин музыка чыгармачылыгына алып бурушуп 90-жылдан бери карай. 2000 жылдан бери карай bir 2000'den aşığın şagirt tarbiyalap kelaytam. Oşonun içinden bir top şagirt baldarım var. Suyunbay Üssünakun, Mederbek, Ulanbek, Tursun degen şagirt baldar, Kımbat, Kalık degen şagirt baldarım hazır jakşı komuzçu çıkıp atat.